Jotona lamchok so Mizoram, Assam, Tripura, Manipur, Indian, Patar Tonai, Bangladesh, Myanmar. Tini nang bus kangwa kupokta te bimoke. Kanchapur subdivision wa uri chora para wa kanchaprobha Devi ni kaya no to ha. Ake boto thiyo thangye. Boto modi khiye central ni YBA president by secretary. Brang bonok saha. Hate सरकार न आखे एडीसी नि सरकार न मम्मी के त्रिपुरा हाथर आके फुले त्रिपुरा ले के हा कंट्री से बहानो द्रौरी तंगने रौले रायचौ बाय रायचम दन्न मानी कौनसा वो खेये तीनों मिजोरम आसाम त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड पार्वती चट्टग्राम केरला सिंगे बड़ा रोम खेला ये प्लाई ओंगे राजानो द्रौरी तंगनाय रायचौ बाय रायचम फो बो kanchaprobha Devi ni kaya ta देखे तीना आगर फा पारा वो रायचौ रायचम कामान तुई फैनी ये हुसैन साहोनी थियो से येते बिमी हिया आबो कामान चमनी तंगो आरो जागवा ब्रानि kaya no फोता उयरिनी ओंथो मामी हिंखे त्रिपुरा हाथे न द्रौरी ते मने बा पंदावो तिनी ब्रानि फाइन बाय ब्रानि बुर्दी बाय किएसे बा त्रिपुरा हाथे न भद्रौरी तिंगे आके हा बागरा न भद्रौरी तिंगे बदिखां मने बा पंदावो सेंट्रल YBA रो ब्रु जातिनि खिए के हा मुकमोय क्रोहा जागा पता म उया खिए तिने समाचार त्रिपुरा फंथो आखेते दसरा फनो उन्थो बदिखे रायचौ रायचम नि kaya फनो ताउ येरि नि उन्थो Kanchapur hapai wadong, South Tripura hapai wadong, Gumti hapai wadong, Kuai hapai wadong, angke tinio agor pa, doli wadong. Tau yeri nyungto ye kauk sayo, bali nuko dei kie chunk na lai grana. Somroni bari kie obodan tong, brau nang kruk mo baise, brau ni judo, kemo baise chini Tripura no safeguard ke te memon ba ye, chungje आउर क्लाब थांनाय दि कामान जमुनियो जे आबो मानिते मोराव चिने रायचा रायक्सम राव आबो मानिराव ब्राव सेट खेर उये जुद्ध खे पाइरुम बासे आदमाराव तों हे चुं हिस्ट्री राव देयो सिमम बाये चिनि ब्रुनिम सियो फो रायचा रायक्समले बारिखे नांथाव मम बाये एडिसियों फो आउर क्लानि जे कामान जमुनियो फो बा जे कुनो जागा फो चिनि रायचा रायक्सम रावनि स्टेचु राव न बोधी के kanchaprobha Devi देखिए समाचरण त्रिपुरा देखिए नगेंद्र जमातिया सों देखिए स्टेचु रोनो खेमायों के बारी के चुंब्रू रोफो खाकसांग ये मा तो नहीं ये मा जों ना अच्छा के नी परिचय सा जों के ब्रू हमपांदा ब्रूनी सामुं तांने रावनो जो तो सीखना जों NGO से YBA ओ जों तो सेंट्रल कमिटी ओ तांग तो ना Good morning everyone. Today 26 January 2023 we are here at Kanchapur Urichora market. Beside that Urichora market there is a statue. Behind us is a statue of Maharani Kanchaprobha Devi. In her name the place has been named after her as Kanchapur. So the place has been donated by her and given to our another community for their livelihood and existence. So in memory of her, the concerned department has placed this statue to have a faith in the history. So on the other hand, I would like to thank as well as praise to all the concerned department that by giving such opportunity and reviving the history, as we all know that history will repeat itself. So we belonging to the Bru community, we would also like to appeal and request all the concerned department that if the concerned department will be pleased enough to construct another statue
of Raikkauh and Raikksom, who have fought very bravely to safeguard the state of Tripura, and who have fought very bravely for the freedom of our India as well. So on this Republic Day, my message and my appeal and my request to all the concerned viewers is that to construct another statue so that we can also remember and we can also be proud of our history. So by stating that, I thank you all and happy Republic Day to you all from the Central Executive Committee, Young Bro Association India. Thank you. Joto subo hasam ni TV no na ye tone rono khak sammaya